Tako smo iskombinirali biljke na povišenim gredicama u osnovnoj školi Privislavec. Bog, pozdrav iz Bilvrta, ali ovaj put iz školskog vrta gdje već drugu godinu za redom uređujemo školski vrt u povišenim gredicama. I jako smo zadovoljni sa svime kako nam napreduje. Pa evo da vam malo pokažem kakve kombinacije smo ove godine napravili, možda vama za inspiraciju. Obavezno, znači ono što radimo je malčiramo, između ostaloga na svakoj gredici, znači sve prekriveno malčem, imate moje video o tome. Isto tako na svakoj gredici imamo mamce za uši, lobode i amarante koji nam skupljaju uši, privlače mrave koji si uzgajaju uši i tako nemamo napadnuto povrće, nego se uši zadržavaju na biljkama mamcima. A sad što smo i gdje kako iskombinirali? Evo, ovo je gredica paprike. Ovdje možete vidjeti, znači grmiće paprike koje uvijek sadim u paru jer se međusobno bolje podržavaju. A da bi maksimalno dobro iskoristili prostor, na ovoj gredici posadili smo još posvud između paprika salatu. Najviše ima salate vuči jezik, jedan krastavac, tu čekamo čak i da nikne dinja. I sa strane smo danas još posvud posadili i lisnati kel. Tako da do jeseni ova gredica će zaista biti i bujna i dobro zasijenjena radi i malča i dobrih kombinacija povrća i dati obje. Evo me na drugoj gredici gdje smo iskombinirali 3 kućice tikvica koje kao što vidite su prekrasne ovo doba godine. A tikvice smo okružili sa kućicama mahunerki i to niskih. Tako ćemo super iskoristiti prostor, znači niski grah, niske mahune. S druge strane vidite mamce za uši, amarant i lobodu. U prvom planu nalazi se i cikla, a ono što nas je iznenadilo po svim gredicama je jako puno samonikle rajčice. Tako da ove kolce vidite nešto za visoke mahunerke, ali sve okolo stavili smo radi rajčica. Tako da eto, i ovdje sve puno, ali bit će puno i plodova. Ovo je gredica gdje kombiniramo kukuruz i visoke mahunerke. Već vidite koje se penju pokraj mene. I kukuruz, razlog zašto ne puštamo mahunerke na kukuruz je taj što smo ih sijali u isto vrijeme, a zapravo trebali bi kukuruz posijati minimalno 2 do 3 tjedna prije da bi se na njega mogle penjati mahunerke. Pa sad kad je tako, onda imamo i kolce. I dodatno u ovu gredicu smo dodali još malo blitve uz naše mamce za uši i uresnice. Ovo nam je jedna trajno jednogodišnja gredica. U glavnini su tu jagode za koje očekujemo da će nam se kroz nekoliko godina jako raširiti. Ali dobra kultura za jagode je luk. Pa smo stavili luk, a nedavno smo u taj luk posijali i mrkvicu. Tako da će ovdje biti isto tako šareno, a naravno i puno amaranta koje moramo i malo počupati. A ovo nam je gredica rajčica i to vidite po kolcima imamo mnogo. Što smo sami sadili, što je samo niklo od onih što su rasle prošle godine, a na rubovima salata. Evo, na ovom primjeru možete vidjeti zaista da su kombinacije svakakve moguće. Bitno je naravno staviti da se biljke međusobno podržavaju, da jednako ne iskorištavaju prostor i da ne budu jedna drugoj konkurencija. Ovdje smo jako zadovoljni jer se odlično održava, biljke super napreduju i ono što je sigurno da će do jeseni biti obilje. Pozdrav iz Bilvrta!